ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهو يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين من عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الحمد لله. السلام عليكم. من معك الله جانفير من القرآن تفسير القرآن الدكوري يوم بين من قال كوالو لكم رندو أستمروا من معك الله جاء كاميرا ولا قرآن السلا بسبب إننا نافوم سورة السبع من آدم وغير ذلك. بسم الله دمني كني على توي إني على تمشي على بدون تمشي جمع الرحمن هن إن يتعالى لا يتلو تعالى إتسقى مغالاو بنا كيمو وأقاد تورو مرام مسيا أو مغتوين مينو كما كجين بلابو جين ربو كنو نما ميني أربعيني إتسقى تاكاتو o ade dara e ka chekseyate e ka downote yenne may dara warman ne may durli professai
nema baminu ni armene ka nyarama adnomo dila dukulo do anda saka taka dukulo to sangulo do anda saka taka sangulo to shemi nema ko sama jimi nema ko min me rahmaniyatu o anamade ikabara bara mo kuma anamade kala halala shit saka taka ni nema badundu wo nema yi ka do anga nema saka taka to nga anga do note anga jiya note foi anga sore fasai wa mitla ka to fasai ta ka to afon ma turu ora masaya arrahim or nema krangarale mata noni adamade nema mini ala do krangarano e ka do je ola ka fulata oye furuban nema be jen nema wa nota fana beda baka kala banjo tala amanda ka nema nundo yi o nema minu zanni o be do fe o te do fe ala ko fana farala le dila ni do jala ka di do mo ka jira ko fulay nyo ka furubay beda baka kala atina fo ko nja ko yele ko ke koy ko tuwara tamulo to ga dawo meje ne mana ko de wara ko ayde ama ne ma wara be nyodi do mo ka dowtu on ga wara ma dinu ikaro ka fo ni tamasha ba fly akanya ma ben ne kono de anama de ma ke tugo itna foy damene fana soro ibe ko damene ni alaka turu ngoro ne may walma akana me kerengale akon ma to to itsa foy kama fara bismillah ni tamadu bara waradu ibna baraka ni bulumye wala ka turu ngoro ala turi koro ibna tamani semi ala turi koro ni kalano ibna flel ge nyamine ibna dagonan ibna man ne me ala ka turu ngoro auf mana nya foto mi silama ka fo bismillahir rahmanir rahim wa kawale bela oy jongwala ala odo koy oyo de fotay nga arama de yere ajariyo bismillahir rahmanir rahim amma jay bismillahir rahmanir rahim itna allah hala foy damne to foy mashi fa ka soro o be ka kene ala ga turu ngoro nema ala nema min dure ko rode o be ka kene o de wala ma ala yi nema kreger nema mi ka do jala be ka kene o de alhamdulillah tani ala tay allazi alami lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi masami fami no be sangulu la o ya tay wa ma an fami fi al-ardi be du ko lo be ya tay wala hul hamdu fil akhirati o wati nata ikado masayinga tanu ka folla hala be bala ma alala wala bi dakna gada wala hul hamdu fil akhirah huwa al hakim al khabir alladhi kodona wadi buleno fa bala jelela fa tadna ya bulu ya'lamu abedon ke ma fana yaliju fil ardi fa no be gado du kullu ala ben galamo wama walera ala be feno yakhruju mimi bo minha du kullu fani aben galamo foy ma do kala mimdo du kullu mimi bo kala be men be kalamo nyaba bela babbedo wama yanzilu an fammi jigi min as-samai ka basangulula wama yarju an fammi la fiha sangulula wa huwa ala al-kalim ar-rahim alladhi ne makarare tige go ila ghafuru ya fam masadu
فهو فمدو في الأرض فمدو دو كلا أن فمبو أن فمجي كبسان فميلا ala ko ni mebe ne ala nyakro ne mebe ne ala kadoni kono woni ya belat ga bay hega gunia sumaya sai ga beni jirde ga beni to ga beni ndana uni sisi ona nyono ani jige garle o funani mi la sabe ala ko ne ban makalamo ita ko ka be ka kette ko ni be nga yamaro wala de hina karngalati yo ya fam sadu wa qala allazina kafaru ma minnu lu kafir yaruku la ta'tina as-sa'atu hey lahara taybu mo buna lahara ko tace qul afa bala ko kumatu wa rabbi nyangale naba mala natati annakum kema kote lahara do kote o binan na o modde o kelani ayo botlu ngap mana de nyingale ndaba mana kema to bina o modde alimul ghaibi ndaba mi no ko dugulu ndoma nyingalo la koni la yazubu anu miskalu dharratin kema do yetu ako otidugo alala de في السماوات أكره فبيتني وقسموا له ولا في الأرض ولا أكره له ولا أصغر من ذلك ولا ما فمنه دغيرة أني من ابني ولا من ابني ولا أكبر من ذلك ولا ما فهم بيانوي إلا في كتاب فاق أسر وبقى في كنا مؤمن منا مكنك ولا ما فهم بألك التي قف كنا مني ولا ولا لي دكني ويتي من ده على بلوكنا وكنتي maka zinga ta tika kaka lahara ko bo jera la wala ko modo ayde afo yo kibi kale dawa mana la tati annakum jodo bina mo fiya nyangal na mamena gindo do madu o foy kale di dugala fema duga chugo ama chugo sagono du kolla shi dugala la ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات موسى ألقى موسر ما من لمن كول منغ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ولو دي موي ما منو يفبولو يعني داهر में مينو بركة में والذين سعوا معاجزين في آياتنا ما منو زنولو كن يجيجاو के ne ala ka kabakula muajizina ko bikenya ke ulai ka otigala mau lahum abuli azabun la jabala min rijzin ka wonno kala alimin mi ngabele azabu ila jaba rijizi wa inno wa wala la jaba mi nabi armade yire no obe moye mamenu ka miriyan baraw bedo me ka ala kenye ko blo kono ko bakete wala ko ngakata man ba keta ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ما من مين دون الدين أولو نبالا كو الذي أنزل إليك فهم جينا إيه محمد من ربك هو الحق هو تشهدو ودون دم منو دون باو نولو داكو تاشي كاجي بناي إيه أياتا موتو ميغا فهم هو تشهدو ده ويهدي وابي كناك إلى صراط العزيز الحميد كنا ما ستيغا صراط لنمو الحميدي مسمية مثني وقال الذين كفروا ما من نولو كافر يرى لا هرقو دينكو تمنونغا ميري لا جيه كونو فيو ولو كو
hal nadullukum ala rajulin hey nga ma kibara faywa nga ma jira la ba kaba ko ma ba na ko mu mai cemingo yunabbiukum abe awla dunya o kibara de ba da gono de an iza mudzikitum kullu mumadzakin ko wo asali ngoro ko katoli kana kulu be kari ko mu mumadzakin innakum la fi khalqin jadidin ko be ko fe ko amna tlakana dalla kugura ko mu na wo da na mangira yurabbihu abe alla dunya ko an iza muziktum kun au tulla ka ke kulu mugu lenye kullu mumadzakin mugu bele jalina innakum ikado onata be awdal la fi khalqin kabina ke dal wera la jadidi mi kurai kase kana dal wera la ku ay dal ngoro ka kulum ko galu wa kaba ko may def la koy da nga tajira la o ko bara ba da kono ka yala mawdula aftara ala allah kizbun akaba ka galu da ala mo fay am be hijina fatodo babala ya zan ngoro ka kuluku kange kurukuru ye kabo kuluku na kamugu ka ke boy ko amina wuli ka ke to kamina da ko ray wala amina nyina mela ko galodo ay kebe ka may galoda alala am be jina to ay ina jina ubano kay balladina la yu'minu bil akhirati fil azabi wad dalal al ba'id ay kumato imaminu me nutile mena جودو لو كمن نتلا في العذاب أولو بالله جبلا والضلال عن في البعيد مينو يروك جاكبو تشينو ما ميني على كوتا أكا برنامجنا أكا ميريان أكا بارو بلو دتو على كوتا لا كيامات كو أي ala ko madama ko hakle ko mana to bella jabala kudai ani filiba ana ka fefo modu susuma o to li fiu susuma obe alamade katugu suma ka daha ma min na me ala kula obode no tay ala ko wa be tasma ko no gaw nyata la de nyesma shitu yedu suma shitu ala ati so moyre kadaka ere ika alade ika bara ma ira ma bulda kabla tuko mi ede hak bulu udo ala kasure ta shuku bay ta duje bay hop mana ne ya ala ko bala kay reke abeku hop ma be mirial langulu joro na kadi o de be dusuna como jende la fiande je fama ma lafia je fendigi ma lafia ngo je fendigi mi fama mi ni ala kutaka mirial la fiu la fia shitai mami namme ala la ho de ba ka koto ala bukida way kado ina suno sade suno be masam ye suno da obe ko yi kalfawla masam ye shuko da shu le pelada ka kalfawla masam ye shu pelada ka kalfawla fiya chiba ka kalfawla or madama ni me edu skuna nyesma binade nganinde abana smate ala ko ku betasma na ngaw nyata de tasma juguba nyegwa juguba afalam yaraw yala uma yekowo ila ma bayna aydihim famin be ubulo koray uma khalma famu ko fa min as-samai sangulan du kol min as-samai wal ardi sangulan du kol la inna shaka fa kunna yen alaja naqsim bihum al-arda ukaketaw
dauda nya ora kapla na yene alaja aku yang mau sura dukulo karena ni ala faka jiginu ye aw nutskit alaihi kitaban min as-samai wala ma mik fengurun jigu ka kaba sabe kolma ka sanglo yoro do karga jigu ka ukamira tikantie nimese bene alai inna fi zalika akun ma mi tashin la ayatan kaba ko bola wala mo wala na bola li kulli abdin yo kerngel la belanje munibin mi yira majigi bayde nge mami ni raj majigi obi ibola obi jolla ni nani dakal hala urula de ka tuwa ula je ay ibi masasi kalamo wala kada atina dauda fadla minna fadla ki kado dauda anyadili ko mo fasaman diala akora nyenne ma di dauda mo de ya jibal aw kulu aw bi ayra majigi ma hu dauda ko ni wa tayra aw kono ayra majigi dauda wa lallahu la hadida wa yen ga fana anyo karbaye wala ma nyen ga magaye animal afoya dauda barakadra sabiqatin kala dulakula wa qaddir fi sardi ika bulu doya wa amalu salihan dawd laka wa ayni mangade inni bima ta'maluna basirun ika don ne ala nyebe fena fami naw be ko ke aka wala be ne ala nyekoro wala ko ay farma dari dauda mo ay nema ke dauda ya jibalu aw kulu fawi ma hu ayam majigi dauda wa tayra aw kono fana bete wa lallahu la hadida wa yen ga ma ya kadamu nabi daud alayhi salam ala ko aye zaman dia damo nema damo kataka fo kulu ye aywa pa ka yer majigi dauda wa tayra ni kono kulu dakunya kulu fana bo adama de ma baw tengola baw fo mo kulu wala ma jiriba mo butu jigi sebe maminuna adama nyana ma era kono o mo nasara ulu ye kulu ye jiribaw ye bo jogela mamin ni ukanyana ma beme kulu sigilimo o kulu ko mannu afol fona ma kulu wa tayra ani kono kabin lawali kono fona bi bara anama do be ku kuluka ubla barawla kono doneru ubla rani bataku yoro jawna pakro bi ke mo fe ma kono rubi minu shon ma fennu bu sega do lamara ka ubla ka sugo mina kana nga alama ya fanana ma minu me ni alako ubebe me alako mo olu fana unite du kule nyana ma ya kunda ube afol fana mo kulu o ruhani ya kono ye spirituality la koni ni alaye eke wati nyema ya ruhani ala ukma o maminu me wati ubebe kule adaka veru baye kanoro la nyen kotigiri na fo sange me kele kono wali me nabe wali bela jelinya afomo khatamu al qarn
min zangamai khatam yeni ko waliyu bela gelela ala noro la ala famela min zangamai gonna kasade be beje opma zangamai kare kono waliyu chama be kai gami ma benya fo mo khatam la gay fana kada ale be beti ka de be ka udu opma na fo alama mo kono kun alama ya kono mana o kono fe be wati madama dawde khalifa na le o kenga ko ke nyama opma abe ka obe yira madigay wala la lawul hadida kwa bo chogella ale alaye nege magaya dawdai ani bal o daida dawda kuma beta imal opma wala ke baraka sabighatin kalamnauna muqaddir fi sardi ka abulu daw doya awade keleke man nge ki yira tanga wa amalu salihan ay wala nyumonge inni bima ta'maluna basirun kado ka fo ne ala yejel ke baye aka wala bela jelela wali sulaimana ala ko wa sulaimana fana nale ala ko ay fatamana di dauda mo ako wa mi wana no kara sulaimana weni arriha ko fiya fana nyo karaba sulaimana wuduha shahrun aka sama dama kalo kele gurawahuha gurafetama shahrun o kalo kele wasalna lahu ayn al-qitri ikado denya fana alako aye onye o yeleli alaye o fana no yaay غدوها شهر ورواها شهر ثم ده تاما وبكالو كلمو وولا فتاما كالو كلي غدوه تالي رواه سكلي سانواتي دو بيغي باسرو فيكوني ابيتو bu fiya kon bici baya ya bita korofe bita siga kalo fla wala ma kalo ko la be ko baro fiya ta korofe o wati bira ko gura baye abi segi kalo kala nyana ko abi tlaga segi tlebi ma gwe bu bebo do o mana wati Sulemana aka kuno minu me jiga okmana pro kuno minu mi ke fo fini bi sirala shirakiya fini babe sirala okmani fien bita bana ba fien ko bi tike ka tanae aru mun ba kono o ko fo anaka bot se kami ba fia ko be kata na kata fia mi be kata ni ko kunu fi ma bannu ye kun baw fana kundo no motar tala da fia re de pita na kata kada ni fia duna finina ko udulo kata madama o siriba kurina o ma fia to kunu fana ba ka tali o ma fia mi ngumi tisa kalau kala nyona ba kata korofe wala kalau kala nyona ba kata wati Sulemana ka jago joga kunu anaka kara jago bebi korofe magwe fiebna segli damina fana wasru kanga ta sanni fereni fangam ge jamano fafe opma onno gaira opma bitlaga segli damina sakito o rawahu yesa fana be fiekle shuri tle abita koro abita tle opma o de be ka fo
غدوها شهر ورواها شهر في أبي شلمي katat le bu kalo kele misika kola kalo fla misika kalo so misika kola atlaga sel dem no kro bu kalo kele misika kalo so misika kola wala hala de forodo ani nam nyuma ala ka ma nyuma no o ma nyuma ka fengo fe akore ala ma ka baro bara hanni to tay ka o jigida o kaddo ne nu fanga ka ngala ma tiketi ani ba ka baro be ka ba ka tlaga ala del bla singoro wala del ma fara fengo ka ba opmana o bitwala telila wasalna lahu ayna al-qitri kanye denye o yelele anyo fana o ji anyo karabai opma barabba min me ka kefana debi yele ka o barawke wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih ako ma murtile banana ale ala karabale kay or bi barake aka yamra kono bi idni rabbih ni ala ga jey ma murtile baw koni na fumo al-jinn ومن يزغ منهم عن امرنا وجنا نونا فمو ف نو كاب مرتي كبا يامر يكونو نزغه من عذاب السعير كامي تسمى لا جابا ك ونن اقرا امو تكلما كغا تسمى لا جابا نن chendo yana nyuma flay ala ko nyu beso utala nganga mi vamu dauda ale de fay sulemana de dauda wolo de sulemana ngabe ndabi nyuma abe alama abe chide o ka fa na nyuma de tige na nyuma yella ka fa ja kwa do fana kaka yella abale ala bulu na ya ja no nyuma de ga na nyuma ka mo de ga ba ka pia na ja no nyuma era de ti so ala la mata ka ta ga ma nyuma pon na bi nyuma yere ala ma ya o ya ni de ni fa ko fata de ni fami abe alama abe no nyuma abe chide chidenya o yara ka turu ngoro de ika foi tete ki ke chidenye ala ikengere na yi o chidenya ka nye fanga fana farauka nim blabe shikunda manu ya je dukulo yara ka je yara soro ani fanga la manungu de no masaya be uka alama ya koro يامرون له اكو جنمان ولا ما مرتلمان وكل ما نو يامرون له ببركه سليمان ما يشاء بار بار من ياجا من محاربا ينافو سانغو بو جولي وكمو بارو دغمنوغه وتماثيلا يعني mirabu ye tatwa de sango baw nu nyona wata masilani ka bo laga ake ma ba wala ma korodo jaw baraba atwa de famale ko minu mika alfatle la e fon chama ke wondoro de sa naga fon jojo fawbe afo mo timisal aku mo chama fana ke wajifanin ani barama datu lambaw tel jawabi baw ko atwadi
ko era fla bu yabu fi ba fo watwadi fala do fle wa quduri rasiyatin ani da birbile baw ni manmaya be alamaya be masaya fana be kuma o jamala jera bawla o dumini ke minam baw an dumini to minam baw ku kumbolu la imalu ala dawuda shukran ala ko aywa dawuda la kaw ima ya ma fa sulaiman la kaw kada ka sulaiman fa de dawuda o kuma wele bi ke ni dawuda to de ala dawuda dawuda la kaw imalu ay wele ke shukran ni ala barakatala de ko raay ke wala ala ni ala wala ñu man do bawi وقليل من عبادي الشكور anga ala ko ne ala wala nyuman dona o ka dogo jom jala de wa qalilun min ibadi ash-shakur le ga jonjama me min ma shura ka ga tigani ala wala nyuman do bay ko ma ko wala nyuman do baw ala ka jona ko du ka do qalilun falamma qadayna alayhi al-mauta mana minanne ala nye saya keka Sulaiman soro mana ne ala ye saya keka Sulaiman soro ma dallahum ala mautihi koy masaga jirali ke jinan nuna Sulaiman ka sayala to ko foy mam Sulaiman ka saya kuna ko di jinan numo illa dabatul ardi wana kara du ko tumu doy du ko tumu do du ko fanyina mani do ko de gra sobe ka usomi ka ko Sulaiman sara taakulu min saatahu o duukulo tumi o be dunike min saatahu wala Sulaiman ka sinsin birela ka tama birela koni falamma kharra mana mina tumu ye bire indun ka nyimi o mana asinaka rugutuka biadaka sarra aturla nyina golama aturla kunka tabayyanat aljinnu ofuma jina bora kalamo jina ya do adra jina yekenaka an law kanu ya'maluna ya'lamun al-ghaiba kafhe annasro olu jinan nungu me ko dole do ma labisu ukundam me fil azabi la jabara tando al muhini la jabara me ma jashi ya ma chama mbeya da ka kisa chama labene do ramo fe tafsir ke baw fe mati jugula ka famu ma simi ma ka famu ma sumo bengan ya kai yo baro ke dinena anga lagu shi maute na mam ga don masero me ka don masi jango ala rako abina nyami don baw bulu na nyami no bulu ala bi mim la kana nyana bo o ala bi noro ni barkani famyani alama ya ko de do mo opma o bina film mo ataboni ayra ka doni na ko ay alabi ashura kadi opma ma shiflando e onna nyono yoram me qur'an kono ni
don mo ye fili jugu ka ayoro la Imam Mahdi alayhi salam ana kana o kuno fani jonyo era di qur'ane kono e ka koro era rofo oh don bo ka nda do wala mo ka fasa atiku motene e mi rabe aka wala bi e jini ni Imam Mahdi te ifana doni mbobi a fara ko de bina nyana bo o mi bina nyana bo a nyana bo doni ano nora bi do de bo de opma o kamo nyamini ngara minu mulo filiba ngara minu mulo kado fille do nga ubi ko foni bunyai ani karama ngana nyuma do kundo kuma da ba ko fiu o ni nyana bo ba na nyana bo sa kasoro emmi me nyana mala a nyamina emi mulo ni bana ka nyamine imla ko nyame karsalata afma karsa ya me o karsa mina la haraja fa ko mo falai kadaka ale tle bena dibi mo wasra nyana bo mamana ngam yeshi ro ka be nyana ba ka nyana boli ibaki murtiki be mi ngadda kuriya ka kiyama do ino ti nyonyere kadaka ale takra dibila norotigi mana ale sorage opuma kungo bede dala norotigi mina emini norotigi ye kaba ngo bede dala o ma chama mbala ne bi mine fula ni la kiyama do chide ulage Musa Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam Isa ko alaihi salam minum banna bila Isa la yawda don ba minum banna bila Isa la ko aduna la warda ko jigida kame Musa de nofe kiyama do ni Musa ti nyonye minum bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoro Muhammad kufara Musa fe bana umu kele la ki jigida ki Musa kama kiyama do ni Musa ti nyonye kadaka Muhammad nana ka wala minge ka kuna fandi no ko Musa ra Musa mi panga bar Muhammad la katuka no fe mi murta ko be Musa no fe ibe fu de la kiyama do ni Musa ti nyoy wali fana chamanga ko mo be ban norati de la ko yambe wali don go kiyama do ati nyoy kadaka wali mi ne be ko kuibo kata siraga ni ku ere kanyana mara ni ndifo nyongo abisinga na no fe kuma kiyamado ni la halam yene ni ma chamanda itike mode nga kuma be min fa oye nene aw minu nanye ambulo de Imam Mahdi bulo nanyo na yoro suga minu me Qur'an kono ni famiya kabako dime akunga non ba temenu be emi alla kika ani anoro masro Imam Mahdi bulo ko wala ingeto o tifoni yele don ba temenu na o tifoni baraboli ula fainahum la yarabuna tado hunda do ere dibi wedi bidila ay bi fana ka do ka hagli jani ka jijate boy min wara ko bina nyana bo alay be etle de mo kuma fili ba chamambe mufassiru la ya fakale do mo falai nge mi ba ki bo mufassiru ka kuma kata a ere bita melego fe jana melego fe pian kadaka norotigi wa yame kay bana ki toro dibi toadi dibi ka kodla leka edbi mina de amake minyana sayo lafiya akere minyana ikajina ma de ati churuna kadaka mbana zona otodi sika jara kide soro nga nimbana sona la mako yere yana jangwa ka ban ko bidakanaga kuma nabilai Sulaimana
ni adome mulku Sulemana kada ka ko manymaya aflabe ka manymaya ka kreya ani famaya pe nyobe je masaya pe nyobe on ga me yoro mina krenge na kuma be minga o Sulemana tayenno kuma ala jira ka ko ala jinaw karabaye mi barabba kabo barabba wani joli fembaw ani dabaw dlay ko tuna mina o barabba kala jinen nu ulama nu nalaka fama ya kregerelete tiso mashika maramo nala o karaba Sulemana ubo barabba kala ko ala kale falamma kuma tumami qadaina عليه الموت نالا سيالتك سليمان ما دله على موته فيما سليمان كسيا كنا فني دي جنن نومو وبوكا بارا فيغلا كو فيما كنا فني متى سليمان كسيا لا الا دابت الارض فنا كرا دوغلو تمودوي ولا ما العادة الدباء بوبا تأكل من ساته وبماكا أكا مسيا ولما أكا سيزمبري دباء بيأكو نيمي نيمي ونيمينا كتاكي مو سراكي مو وبما تسي سلمانا كروبلي ولما خرّ Sulemana wurulam ya kajigi anaka bire nyimina bire sina kara koro kuma kharra era wurula kaji kafiri tabayyanatul jinnu ko asna ka da jina wiye kanaka jina sina ka famu kafo wa ja same koy an law kanu ya'lamuna al-ghaiba kafo na asrulu jokunye gindo do mai na ya asro on jino kunye ko dole do mai ma labisu ukunna me fil azabi la jabalata al muhini la jabam ye ma jashi la jabay o fotugula le binani do rugo sabinani fan na jina uto barabay na saki nongo ma nakabere ka beka fufle ay ko madama lu nyeba anno male la brela ko ma korba bina furula kana barakara ulaje ya yoro minna akon sizima ka brega ay olu kon dora jugu bala farfoni bala barala ara jole do o kuma nganyu ba ara jole do jonga ke zebela olu kono bola kana fotle binani do ko kalo binani sabinani na ko ku kon ben bara bayna wo shimel lafiya tei kada ka masaka ara jole do asizima ka brega kanye jwana olu kon mena ulla jaba fina sabara bayna washijit do boy dobina go natabe musa Sulemana kon madama o jome opma kafanga bla kan la fiya utala ko ka surat mana ale saya samo mana poima ada dina wiye kenega ka fo asara fo buwa kele kaka sinzimbere ndu opma ayurula kana firipi o kele adala dina wiye kenega ka fo anna ngume ko dugule do sa angon na meni la jaba ina ta ja saledu ja saledu an la fiara ni ne be tafsiru kono ni ne sebene do fana Imam Mahdi alayhi salam onana ni norani famia mi oye cedo
Sulemana ale masai afai masai awul fano en na nyumanye wa masaka kuno ale re Sulemana ale karam masai wa na nyumando opma atara kensa ale kono wulla na nyumaya kono ka wulu na ma nyumaya kono ka wulu masaya kono katla ga masai Sulemana ko dele opmana Sulemana de fana kun utanga tai sawa kone masa duwe sawo na nyumandu sawo Sulemana ale kera Dauda ka ceta baye masayala alamayala Dauda ka masayi asinzi la jeninga birejmenga Dauda kofe Dauda ka saya kofe Dauda masaya asinzi mere kara Sulemana de wato Dauda retara Dauda ka masayi ajole turai kada ka birejmenga masayata we Sulemana isisa Sulemana wane retara ku wani birma surai ni josema surai ko masaya bitlumina masaya na tada kama ayawar la alba fo wa alqaina ala kursiyihi jasadan ko Dauda ka masaya sila mamina na tigo ka Dauda ko fe ko kunya alamai ko da farkulo de ko ko be kunya ngala ko ko no madu kule nga ngai ka do ka faru hani ma ko no anga Dauda ko fe Sulemana ale kam masaya sigilai ala ko mi zigiro ka Sulemana ko fe ko da alamai de ko kunya jende ni jasadun Sulemana yere ya yekun inde na lakede ne jende ni fe ni kalfamo na ala fe o tetlu ngay de ngo be to mi ala habli mulkan de boy la yanbaghi li ahadi min ba'di ala ne Sulemana bi deli koy ni mesa sanma mi ne ya kalfam bala katla ka kalfanina akoy nyabala de ne de inde se kan nda koy jende no o manga masayi kana di amongo fe koy ka kena bo Sulemana era ko de ale masami nda ale mo kala kana di ma wara ma ale ko ko gara jodi Sulemana kana de kono ko ala ka ma sona dai gili nga ka do ndo ni aka do de Qur'an aya war la nga me aka ayo de da mi ma to ni famia bina ni Sulemana ka do de rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa Sulemana ka do ala masayadi masami ni ngofe kana di mashi makara anaka mashi mi ngodo ngadu konna de kodo kadaka ale tai ale ka masaya o dira le mo Dauda ka masaya de sumana ale sigira Dauda ka masaya sigila de ka ngale ka masaya sigila ya de ka fo de minga ngane cheda ai ninde alamai wala re kote ai ko fargolo de wala ko ra sugudu ni tala ko ra alama ya tala abeje dabatul ardu to kama ma hadi ni ga ko afradu kulo la dabatul ardu mina je la bala mama dia warna cedo aku dabatul ardi bo je la ba karmo de ko fara alakra kama fara ko dabatul ardi akulo kon be fasabe nga atobe dugulo jugoro mama dugo ko jella ba karamo do ni masri tugo jelamu ye dugo baw ye la ya fanga tabati ka barala foite
a be jen na tani jen to fuyi ala ma shita ko o alla ra kote sulemana tay ki kadu ka fo wa anye farakolo de bla ka sigila ka de sulemana yera o do ko ala ikeme kam masayan noroma min gal fauna ni ni ndisa ko kanada mo go fede konta bi galle bi atase ongo natabe sulemana yo fo sulemana ko fe marato kangoro sigiu gwagoro neraw munu mla me joda wala mati iko fo be ko ngana do ayre sulemana sara ko ya bana dengatewa ko ne we kene ka ko isa jeni yoro benna bismillah karsa we bi fano na koy aba la churu le flek ngolo la golu taro ka fo de nalla ke koy bayre do ke kaba onga ni jama ho toto do opmana masaya bamblay no ma bamblay o turla kuna pasro alamate tuma mina aka alamandanya no walo de be ka ke masaya kono marako duguya kulangulung opma yala masaya bering ana karadere mo be balamina la law bebina kache ko bebina ka nyami kulungulung me ka ye musaya ranona no nyama ranona opmana karra masaya firla ko aho damina nyami damina kele abdala mamunumbe bara fima nuna olu yado nangu yendo kamna wata mi tamna yere ako bane tani masade be batra femba nungu ngra ngona angu dado kone yang wasran de na yere ga flede am flega tun la jabala de ja chet mai gedinu manyande masa yere kira ayakan laini ni ne nga olu ya kina fo masa Sulemana rade nana isinzi akabreka o ma barakara kontra panga yugo bala sa ara jolebe masa ga ara jole do la ni masa ga bina usuga la ba so kangora su bina kalo bina ni sambina ni atwaidi atuma ga breka musomana jidamo de mana jidamo kangora sigi do mana ka fa iti sigi doni Sulemana fura ko go isade akrin be taroke ani mama menyo beri masake nin la dala masake kele di tafi o faga so jama banu fe o jama lo ma krengere do mi nganga atwadi aka jiko minu ngere le dola aka dum ko minu ngere ngani shi be mawne re kontra masake ko ni birle tura breka muso yara min delme cela ka ko na jibi do wala man ne sigi be ko ne sa Sulemana tay le biya ni temina kalo biya de sa aw ne alache hakli ya min ba mo jodi ni e che doy ala ne bora hakli ra ko ngande semene do koy ay ko ma turan sa birle do be bisranye ajina o adama do be ko mawtale do opmana ko buba ya ka sidi bire nyime opma turan na bino kasinga ayela mate falai ajina ko jasale do amena ay makati ngam masaya nyira de mana fatura adira dilangolo indemo ngolu taka dilangolo ya do pap ma do kama fay do ga ala ko kanan ndi kana bi gatwa di kana masaya ndi mo ko konta ga lebu ya ngolo nga na le joli do
mamra mana tiga churu ma wa kuna le ko de churu la kuna mo karla kan tane soro nyami ni chenni kulangulo duna masaya kono ka jereke opma minu ngulongu maye kulamo ni kadaka kabini fatle ala ko anyi kulamo karaba ko kulu karaba kono karaba opma awati era alama minu ngi alama ye kele minu ngi kulu gamo nu ni tuso ma kamara ma ala ko nyo be karaba wi oru men karaba dawdai olu karaba le nanado musa sulemana ka masaya kono musa sulemana era takrengere yansa opma ala fe go ya ba ko fone jina ufana karbara ale kafara kullama nunga opma kera fabe koroni o masaya basan mai ngono sa kadaka ala ko newu karaba ni ngaya mara teku la ku ga murtamo warba ayadla bi idni rabbi wala bi idni ala akar ala ko akara ne ga je wana fe ka murti kam tada ka o kera kullama farinyo o kera jina to mayo wala mo kera dan jugu mawo wala ma shaytan ma ala ko ñu karaba shaytan mawo jina mawo watlo mawo shuba mawo abe ala tay ni shita ke kubra kra ma nyama koro ai aba bi rama diga shuba nyawa na nyama koro iga kana de to iga de bila de nga na nyuma tile bu fana iga fa la ngani mo ya kibi na dangara la sala yira le ni mebe karaba na nyuma de kada ka ale de ka ale ala kan dobla du ko ko ala mi ni mo do ko dan fe na abado ati lebu nga dai dai rola pada ba bulo shinya wala ko ju be karaba mu ma planye ka ke masaya ra da fale de se kana singa nyu ko fa ka sura ala ma yai norobe wala ko sulemana nyemi ndi mo ala mata de far ko do ni tala ko ruhaniya mata ni se gata o kamni kele labene o sunara ko ala o famu me o kuma kana masai na mo ko fede ala mi deli kana da mo ko fede ngana tara abike todi muni akko solo ba solo ka daku purgutu mo kala kan tenesro ko nyamina o ngati na fokai bere retta kati ai masaka sizimire masaya sizimire oye aka kodon anaka alamaya inde ode sizimire ona te ku dem mina nota opmana ale kon table ngam sayi obi sidi jeri nga sisa oye de inde ona yede yeku nunu tay masayi je de te alamaya ba koro walla sulere alamaya inde de ne ta alamaya oye je de ni opmo tsika masayi nda okamo opma dukulo tumukundo alama kunde mabbe ale kono be dukulo ka fawne no fe ate noro nyina ni noro o nyinnite e ka barala ku o hamitela musa sanmay itsigata abi frik tuna mena duri dana dengu minde alamaye ko be yo yabara febe be akata okma marabe ma murtilimba minuni nyaw na nyono ka kuduna bawga o yajira ko wa nanguye kodo wole undo angundi men ne akoy ja kamni mata sulemana sado ko bana ngaman no de ayam fisa fuga mena nyira ka ya jendi lake masaya halakila abana ni yoro kelengele kunga ore masaya sulemana amina samo rana fa ore fe anyi aborobo
ngolo kele nyira kono ni aka masaben jogona opmana ودد عليه بالعشي الصافنات الجياد ko masaya so daga banaw chachu wula fe alere Sulemana ko kana nu ya kuye umma so bora bu churanjura anya fe kata abu fle qala inni ahbatu hubal khair an zikrillah indal becce ma daga bana nu ngon bisinga ala ere ko foli ke kane disku fati qala inni igarna Sulemana ahbabtu nya kanuke hubbal khairi fe dal fe nyuma nunu olu yeli obine basa Sulemana bla an zikri rabbi naba ma ko folla inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi ay li zikri rabbi illa am mawdatin wa'adaha ya ayla li mawdatin wa'adaha Allah animi kamo de ko yanno nin dambe dabana heraman nu minne bla ndaba makko folla no yete ku hatta tawarat bil hijabi aw akontra bu flata fakata ukunu fakala rudduha liya hey ay sunnu zay kana ko wurade nduro flellade mume ala ko fodela kadaka yo yam singa ala kam sa blanco noti mi ala ko bonne nguna wad sumbe ka ko olu ku na ayna nuye ko kura ese nuye bona mina unana ni so dagabana nuye ko kura fatafika mashan bisuqi wal anaqi o she folo temeni apbe ku flekata ufleta era o ya bla ala kufo mina ala kama saya dalmina nyekoro ana duskuna okuma shefla na ndebeni amada nyeka yelimo abena ki bulu faraka sisa fatofika mata Sulemana adamne mashan munu menena bisuqi so chacho nu u sankolo lakajigi wal anaki anu jagushu abi bulu dawla afa Allahu akbar ay masaiti dalla ni nakura nyuma mai ni wala nyuma mai mi bisinga ala ko fobla ma kono o de koro turla ku ka qur'ana kono tafsir ke baw fe ala ga yafanu ko dum ma ya tra ku ka ko mata Sulemana ko wo inni ahbabtu hubbal khairi dhikri rabbi ko fen nyuma nu netro flella fo nga ala ku fotlana ko la dara ko ala mo sali o makadimine ko ay segin nuye olu dina ne kala dara senteme la dara me Sulemana tlelawa anga sali ngude Sulemana tlelawa kala to ko Muhammadu retdo wa sali ndey la dara sen fana yawnde ngawsuna ko yira ko daga nga ko yete o mana ko fo tleta rabbi ka soro tleto wate hatta tawarat bil hijab ko fo tleta rabbi o mo yoko jugo bagade ay sonu zay kana o ma so segara kana fatwe ko masa Sulemana adamna sa mashan tigalila bisugi usankolo la bisa ka sankolo tika kafili wal anaka na ba ka bu count tika kafili haduna Sulemana na ni ala kufo wal nañ mambay o de tara ken yeta kasura abada o en ala ce ni ala ka noro tigi yerete indam turga ba do ba balaro kana bannu e bisega bo o lu mo tori ibita ba wara ñu na noro tigi na ne yeru ko fili bisinga dakenaka dakure an mi uturlaw dakaye o ñoro waro be qur'ana kono وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان
mau'idatin wada yaw burama ga ya fa ina fa fe o kunda borade laydu kamo laydu mun nyonje an o mananu bitariki alihatna an qawlika o fara yo fa shebu an ga joto e ka kuma kamo an qawlika an arawkarabi kama deta wat chamana prana kele ngono ongani abo korlaye ibi ko jugo badege to plaga don baw soro ko mo sa solema ko ni ve here manunu olu fleli o ene bla ala kufola o yo de tra kunga ko yembalala aw ma ko jugo da wara sare snaga fado ala ere odakuriya masahami no kore ka muru mena o fana boru kono usuna ka tu to luga era ko na bodo ka ko ke kandigeli ka bena so ma bu premier te ka fili sanko te ka fili abi ko mu dige ko ma fo anyaminu mo ngako ma fora anyina wo ba be na nyina bo o mo on di bisani minu nye nyina bo ba ngap malame ega ko la mi nyamina ulugo lu siko done ngawmo do kamo ngawala la nyajira ka fo ni aka chorba ko ne ko ngawati sira bebita ondale ko tangulo bla nyona nderga do benana nga gindo do babulu abena damo nana aya pemeni buyani karamai abi chwa sega doni mabe babla bleba fulula ne sawlo blakara o ma fole nana babla blema la abi chwa sega doni o ai ama faka jaw e ma don nyena gudu ai afra bi tu ai nda ka tu gobe ai ngoni ndasa de minungo he anyebede mi ngo farando kada ka sawlo na fona wa ninelo o de minu ndara chorba terege krefe chorba na terege ina gindo dolu mo de o minu wo kwa do na bora ya ama fata chorba de nga ata chorba ka gindo zura de ata baraka soro o ni yes lama to ambe ko la ilaha illallah ambe tay muhammadi no muhammad ko na nyam na buru mahdi bina nyana bo e don na kunye mahdi aw ko nyeble me da beta ko ai o minu ndara ndiga do gulu ja ko la noro mi no diramo o dira umo ko kana nyana bol kanoe aw ka qur'ana aya nyamino ya wala ambo nyana baye sage ngai munyi amla awnya awru de nodo fa ko angata aw ko koy ko baninde e ango bay ka fole men daga ondara awnye fala bato ala da duwa de yamo jene fa ka so duwa de ni daga de sega kele no ko bade do ngabutlo kala kamo do ba he kai no nyumango imbala sanu amade nguwo nai no nyumango ine no yoroni bora la ko benyene ango je ngode anye yoroni re mamma awdo ko na bashi ajuguna ka wono fe na mega ma ngo no ma yoroni ni we muna to ko nyona ke prana kele bubulo magangale no manne kele no hadita kele no ngamna wolon mo do suko ke ne nyumen norani ne ewa ko mi mbala odio yo o pa ere ko ga ni re wala sika kere afura gido me fatarga bolo yo dere no mona tegro wono ma bolo la afta ka ziri dalay afle we ziri mbada no balangulumba e masaka na ka barakalo fletle binani a birle do ay de kalo binani a birle do twadi asidle do akabreka ani mama na mi hakili ka fa isigi don wala maski la do fle isigi musumana fe de mana fe kamoro ti hakili ti mana minu nganga toga jidamo fana mate le binana abete e sambir ena late hakili na so mate wuri onga ko ma kera dibila afara o sa o tafsiru ngara samin wala asro sanke me so wata mena o kuma dibila ko de pembe fo sa wakle ni wakle da baraf manoro tikbina sa kana norojo o kuma femu nyamme dibila ya am soro ka mi mblala yoro mi namanga bla ya am soro ko yesina o kera mahriga nande alfa sanati bima ta'uduna o norati
minnu nanu fa bɛ jagoya ni n'a ɲɔgɔnna kunnafoniw kuranɛ kɔnɔ ye olu de bɛ se k'a di dɛ mɔgɔ de y'a tafsiri fɛn fɛn lajɛ kabako don fo i bɛ maloya nka olu t'a dɔn ko kɛra yɛrɛ suratul ahzabi an bɔr'o la u ye min da ala kira yɛrɛ ka ye a y'o ye a ka zeyidu ka kɛlen ka a muso bila u ye kuma dɔ dilan ka bila ye maa yɛrɛ bɛ fɔ i ka maa bɔ ma cogo jango kira ma nka a y'a na cogo la ni ala ma ka nɔrɔ ma na wa tukhfi nafsaka ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu haqqan takhshahu pati karamɔgɔkɛ sina ka yɛrɛ bila ala kira place la ten a banna ni ne ni ale ye muso ye cogo dɔ la an hakili bɛ wuli an ɲɛ bɔ a fɛ a sina k'o da ala kira la ten ko ala kira taara k'a bɛ taa ci dɔ fɔ zeyidu a ma zeyidu sɔrɔ o y'a sɔrɔ zeyidu kɛmɛ ka fili fɛrɛfɛrɛnin dɔ don ko kabini o kɛra ko ala kira ko a nege ala kira minɛ a ma se ka bɔ a dusukun na ko ala ko sa wa tukhfi nafsaka ma Allahu mubdihi Mamadu zeyidu kanu bɛ i dusukun na yen n'o don o mɛ dɛ ni ala bɛ n'o bɔ kɛnɛ kan fiɲɛ i y'a mɛn n'o kɛra karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bila ko ja ko in dan kelen ye koyi f'u ɲɛ jigin la ilaha illallah rasulullah o tɛna kun ni ala kɛra kɛ de ko bɛ ma ko in bila senna koyi ko i jo tɛ nin na o tɔ sigira bɔ ɔnkɛ ko in a ka wele de koyi ni ne kɛra koyi wa tukhfi nafsaka ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa bɛ sira mɔgɔ ɲɛ wallahu haqqan an takhshahu o ye cɛkɔrɔba coro nka wɛrɛ ta don ye kojugu kɛ k'a sɔrɔ n bɛ segin a kan a fɔra de a falen dulɔ la walama ka ladɔ la a nisɔndiyalen ko dɔ la a bɛ sin ka den minnu a ka jɔn minnu walama a ka baaraden minnu tɔgɔ da k'a fɔ nin kɛra karisa den ye o larabu bolo o tun kɛra a woloden yɛrɛ de ye dɛ n'a sara a b'a cɛ ta hali cɛ yɛrɛ wolodenw kun de cɛ yɛrɛ tigiya sɔrɔ a fɛ ka d'a kan dɔ de la a falen dulɔ la a matigi a bolo kɔtɔ a kɛra den ye hadiya abnai o do ala ko de Muhammadu o laada kolonba in mine ala b'a wuli nka me yɛrɛ k'a wuli b'a fɔlɔ ye o ye Muhammadu e fana y'a fɔ Zeyidu ma k'a sɔrɔ silamɛya mana ko Zeyidu kɛra Muhammadu den ye bi o kɛra waati jumɛn tumana Zeyidu ka mɔɔw y'a kibaruya sɔrɔ k'a bɛ jɔnya na Makan dɔ bolo ye ko ne nafolo nana u bɛna o den ka hɔrɔnya u ye bonya don Muhammadu la k'u nana u den nɔfɛ yɛrɛ Muhammadu ko Zeyidu nin y'i ka mɔɔw ye wa Zeyidu ko ko nin ye fan jini yɛrɛ ye i ka mɔɔw don fan jini don ala kɛra ko n'o don o kuma a f'u ye ka hɔrɔnya t'a la koyi k'i ka hɔrɔnyalen don u kana fɔ u bɛ nafolo di ko yafa kɛra ma taa i t'a ka dugu la Zeyidu ko a fɔ o ma a ko ba ɲini t'a fɔ ba ninnu ye ko ne tɛ taa koyi a ko nin ka mara kɔnɔ o ma kɛ jɔnya min ye ne b'o jɔnya fɛ an ka so hɔrɔnya ye foyi tɛ cɛ in fɛ maaya tilennen kɔ mara ɲuman kɔ ne bɛ nin ka mara jɔnya fɛ ka tɛmɛ an ka hɔrɔnya kan foyi tɛ na a ye taa ne yafara ala ka ko Zeyidu taa o fɛ a ko ya Rasulullah n tɛ taa koyi ayi n tɛ taa ala kɛra fana ko o tuma a ye seereya bi Zeyidu kɛra Muhammadu den ye a ka jɔnkɛ Zeyidu a ye seereya Zeyidu kɛra Muhammadu den ye bi ni minɛ ko ɲuman min ye nin kun tɛ kiraya kɔnɔ a sɔrɔ Muhammadu ma kɛ kira ye a fana u ka maakɔrɔbaw kuma kɛ cogo a fana sojalen sina ka Zeyidu bolo kɔrɔta k'a kɛra n den ye wa de kelen den ye woloden don o kuma fan bɛɛ fɛ adamaden hakilitigi i ti i woloden muso kɔni ta o ye haramu y'i kan o ye lebu ye
o kuma ala ko muhammadu de akalla da kulmani ne alaba wuli pian awro bolo de te wolo de wa ne alabolo iwolo de wa shi wolo de ay fem fem bolo korta aka jona ka baddo ku kadde awlo de ne alabolo atido gabe kono sharama jena onga a wulili delima kamina o manga kacha o manga mina wuli ka fo muhammadu yere a wolo de muso mi mla afla ko ta chaw ngo cheywa ai aka muso wa wolo de je duke amma zai bulu korta be ngena al kaba ko kwa de do atla ko wolo de ta o muso furu saleta nilli bu kuban aya bana mo ko anyen bo wi pap ala ko o kuma chama mina fode o etwadi o kungo mi mina wuli no fo manga mina chi no fe disgunde sirando nya ore dugo de disguna ne ala bino bla kene ka pian manga na chi folo ko na wuli mo ka manga mo ka folo ko bisro nyamna wa takshan nata bisro mo nya wallahu akwa an takshaw ne ala mi ko tige muhammadu ne ka sirata mo ka sirato yi atapia zawaji naka ha wani ala ya furi mo pian zawaji naka ha ala ko tide wani ala ya furi mo ne ala katranya bo deta uka dunu fo uka do sukula ka fo ho dia wolo de frusire ndoy ku ka dunu fo ka fo o ti fo ke ngala da kolo e de bi ka wuli bayi ni ala pe wa karati ala kray zena bu furu manga wula fa bele ay wolo de yere ngayo furu muso de ta awol de yere o furu muso ta wati gra fu fatai manga de na fiafe ala wa karati ala na be blewa awanye ere muhammad de ka wuli kuma be mi na fo yo de nga karamgo yenne la saka fo ko ala zainabu kanumi no dra ala krana akamna nya dra fi nga ta dola sa kanu mi ala kra duskuna nga atsika bokana ga ala ko mi duskuna ne buno bokana ga ko o me zainabu frimo fian kada ka kanu be duskuna kana mo subhanallah karamo ke o ba ka foti ko ni atafsiru yora sala ibi karamo bi mo ko bla sana ko yangele de ya u ba ku u yere fengene ala kra o kamo o dongo an keto ka baro suratul ahzab le ngwa ye ani yakub dugere ka de bala dugere ra nasramo ango yakub dugere subhanallah ngi yere subhan wala karo kama furwa akon kra few kadaka afana be sore ndiga yakub dugere to wala ko ni wala en fo na jata video takalake misa kanga bi debani ata sawolo blansa amena sawo ngabita ningalo ina kalau mi naroka kalau kura mi naranga ya ku dugure ni mufasiru ku mufasiru na kota Allah aba fuya pi Allah ulu don ba ude ne farafin gay ala fendia don ba mufasiru be filla dakuriya dala ala don ne gula ne atwali ne yakub dugre mo ne ala join a video be tip to ba ara ka kala no mitlo fakirullah arabi nya jige o yarajmai wa shamsu wa duha wal qamari datala ako tafsiru kala be akorle be amma milio wu nye zeda be kaka kada ka tesansi do o ka tafsiru la yemi vote kada ka ala ko qur'ana konde wa shamsi wa duha wal qamari datala ala ko yikale tlela ani tle yele tle noro wal qamari nyingal kalola iza talaha to na ko tugura tle noro no fe ako tafsir bela semeti ako teche ako qur'ana ko iza talaha de amma fa iza talaha
tafsir ba ma million al-rabu apa be jigina duguma ya ngeli zeta beka ne farafinge no gara no fakirullah ala ka jo oh bi dugure ka nyoy kasranga duba bi ke watuna ale ko mo kariyan mo mufassir no hiro mufassirin siga mufassiruka ne ko la u filla de nuka kuma minni kado mi vora qur'ani an ala dame ko an muhammad dame ko o e fili u de famo fo la u siga ke mufassirin galera wura mufassiru ayu be blatu kuma ki seda o kaka tiede billa bawo do mi do acci mo nyala ni wallahu akbar dugre onge bini kunu dekle idre kunu manga china ko manga ke kada ko limu fasiro lu porlo yo mi vo o de che on gabi ere ku ye mi vo ku beflila ibi kale wale qur'an aya de ke ku mine alama fo iza talahu ako iza tala ha o koro de ni kalo tura tle fe tle de mo anna suyi aka yelete idugure fakirullah hukma ale bega ka ma million fasiruna min na kebe ki korta sababi karam ko bado kala ne do alhamdulillah na mahadi ga dimi so be mo bla kani noro ko ngale fana to kala ay min jiga wana de ay rasone flamoni o ko bi la ba chende la o na ira tari idaki mire albi surul hadabi ayasunu abina bona beo kadaga chemno nay mi zura bo umugu chigoi oge arabina bona be o chew bitanyo ngube hanna fo jongala ahmada utaino ay war mi do ahmada gafela akata watame yakub dugri ami bo recherche warma toydi الفين المتوسط 2000 فايرمو شير ويات بوكاي توي دي ولا وسط ابو وسط اي نو تو قال بچما جلا فلوكا امن نودرا abina joro mi no be tabe amadi atamo sika to la kamo ashi anaka doni kamo api podo fo andanda fe kami fundenda ka asarala mama bi deban lula je ibi somola abisa jabi chugo dola ve nganda ajabiti kada ka shikamo ani doni mi mala anai rabuya blakana anga nzigi no akanga fu chemi no akanga nyona tambali kono ya nga ala ka noro tigi make chugo ita wala ita go nyagoro ndo tawo de balela no ay free chugo cho sisa be aga sege amade wala na demo ala ko hakla ko ay fon fenke ko nyu danyi to sur ngotri beta amade ko dim so be ko fo ka ta sambi bi ala to kalam tafsir me ay tafsir kabir be bablo ngai war mindo amade kala ka ta wake me dugure abina sa cedo da bi nyindi gamne abi nyindi gade nga nyindi tato ikaku amade odela o ala ya nyindo ala yo ala bi blakana e ma nyindi ga jogo mi ya bla e so go ala ya bla yo e da nyindi ga ye o sina ga jira na de ka fle nyindi ge tla nyindi wa zra on go fara kama bara nyode ala yo go basiki mai e be ga nyindi dibila abi go do ko wana bora mi nga abina soro o yo mulutai ne bara nyode okuma nina nyona aya mu me qur'ana kono na ke mel libuye qur'ane mo muhammadu mo dine mo don ba mu ya ke atwaidi uti doya ubi mi ni hina de emi ma fo atifani ya dan kabai kada kala kra ko de amina nyamu wuro mimi na nyana bo no na okuma na misaka minu medu kolo kabi adona ba bem mina ala fe fefe bi nyamine woble a wala wala ngoro iye kabba ki be mufassiruna ta ala bi timine olu yake nda do dibidira
nya do yele nana e beno tlemo ala bite de mina ko lutoyi ka so rolu de filinge o filitigi toray e min dugoro ka filno be e bora o te noy itina norola on ga pumare be mi amade nasira yoro mo yoro ti fondo ne baw dowali kada ke me ka fo ika ciate ka donite irane ala ce ere ayro era do be ina ala ce ni ala ere ka noro tigite e ifana pumi da fala foki ika jenga nay fo atla ka wasuna ka soro wallahi ngalodo na femmato e masoro jogono kadaka ala kraga cefole na sallallahu alaihi wasallam alayhi salamu imam mahdi kana ala kraga baradiya damne noko minu ndame ala kraga qur'ana na ala yere la sama dine na durbo ko wala wala sebe a fengo fe imam mahdi wala wala da bega ka silama ko ka je ka dine ko aje ka kata ma sega wa silama ju min yoro de tata e wala mudil mala que votre comment dans votre courant que le roi Salomon là et il a fait 40 ans avec son bateau là et il boit pas il va pas régner et vous les musulmans là ça c'est qu'il a fait encore vous exagérez bon après ayandi nous mon frère en lagarni bon na ñoro fo be ahmada ba wala ba ayat l'islam vraiment c'est vrai baro ka fa ko non ala be muhammad fa ala be qur'an fa ala ba kadine fa ta to fiu to ko mo chocho ngara da ahmada la ala bi deshi ki be kada ga tani ite muhammad ni ite qur'an ni nunu na me qur'an bo o kumbala kono ka bo no kono ka bo to kono ka muhammad bo to ko kono ka muhammad bo la go sili kono e ba kibi ni da luka la ala tito mallo am segen gabi mi ngabo be la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi ngabo be seli ningum buwara ka breda ko kabla segoro malikono ya minu nya bo bola ka no be bola ka tla ka selbe la ka kelba shada blanona o ahmad ali abbe yudo wa be ya do trabiya ya do kadriya do tijana ya do wabi rudes na jongala boko chena amanda nye sanga nina ya bomulula wabi karbo de telefoni ka kapo jongala kapta no nata abu kabina marako ahmad yala la ilaha illa daga bi jaga akwa bote abi sele welo ya hayya ala salati o daga bi jaga nunu ne hayya ala salati jogo ngak fara ko ka misru nunji aw sere ka misru bo chililawa nunu ne misru bo chililawa do wabe ga konno jwa kana ahmad ya fabe ika seli keto seli ba seki moy kabri ko la ilaha illallah seli tato o ba seki moy nunne la ilaha illallah bokum balana tasunga selema dunga ka yilama falay abeda tule dura minu nya bla non ndedu waldem mega no mali fama ba kala mali fanda ba kala mo o may manga mam gela ni o kala yira kala amariya kala li ala kala de wala kala dati jala ade ya korbo she chama kara chudi ata la fesa nira namu fulga na ba pelna bela jele wati bana anga mufassiru ani ambara kenyo anan goroke ne ya ustaz Abubakar Sanugo Abubakar Alasan Sanugo ni ay wati ke mali ra kono ya mesiga so missionary ala aga kalfam nana kunu tunduga era wati asro sibiri ay tafsiru don ga mawye ja kare abina fa aywa assalamu alaikum aram de nyeta ko lande feno ame manga jilate aka tafsiru minu ngara bugo wati dolo biteme radio invaya amadiya barakala kuna ka nyana ma di dina barakamo don mi mbala famia mbala fanga mi mbala aye amadiya koni baradiya no bay adoni akadoni afanga akadna fulo ayra farkulo shoot leg
ka Burkina ke ka boy kata kundo wari ke katla kana Burkina ka boy kana mallaya katla ka boy ka sayano na kundo wari Burkina kunu de ala ya wele ha oh faso era boboy faso era boboy ga balmo be kundo wari dobe malla dobe Senegal ga di amadia bara era kay ni di amadia bara ke ay jamana sabay mbeke kunu ala ya wele nya dale ba fa bes nola ni jamana sabay wala ma jamana fly me delegation ko ngata ajana jala kura ko delegation ko ngata kata ben jana jay mali fana taw ko ngata kata ben jana jay on wole Pakistan on jasa ba ansagle aminu mudara mari ko nyen unana ma ko wala minu nana famiya ke ka ni di dina baramo ala bagar sanu ko dore abul kasim mi nga donglu katadu bitame ni kundo wari dong delaw ka nyama kundo gabbo ko turala ko dode ababo mayanga arasin salga kala nindu dong dala masa karmo kundo wajil kala baw kundo ngami siaka on mutegle kabo Pakistan mari go nyanyinina minum daraw sela ku nana mamnu folla kana don bawla famya bawla masa karmo wala kana famya soro kasinga dine bara loki atwa di ka soro siya tambe abel kasumu ala terga ke atwa di abagir sanu we utermo nana nyobe ani silla laga hinana ale fana tara onga shila minga kora be ore fle ala tani abagir san sanu ni inyep malata dimisende nga korambe ha ye aw bagri kabna be abe sambi ro sabe kabna be abe sambi ro sabe way kala ke misra ni ya kala nyo kala nto nyo ye kayira ye wati ufu be shi jele ko benga ale ma fingani nati ya misra ke ga ni cheye adama de dusugumne ini ka kala ni ka fembe ibni bu chen korode ay barade ay madi ga barade ay o logi kulondo ano ka kasabara kulondo ka bla kulondo amita tu kono amishi so bangi wadla amishi mobli kono nyobe to na saka watla ba muni amal mo ko meta de do febe dafe na kam se tara na ka waju juma tara go kaw ala chedo boche ambela de ala chedo boche amadela afrique kono ya ma bor kunde tulunga may kono wari ambe ka abagri tara mali wa ambe ka abagri tara burkina anga abagri sanwa tara ahmadiya abagri sanwa tara ala ya wele ma shiti to jengo na ka baran ye kamo nando mi ga mahoro kunga ngatoy ala mo ka ba o kuma na ando be mi konta sanu kunga ngato burkina kaw kana bla la yede na joro taba anyeta ulai kolode Allahu akbar chado be nu yu kodo unno do ga kude onge abi me ka tro ama ay wo mi mo ma se ka pade o chero de tarata amadi ay kodo karla ngam sami e kokari alle be kotuko honda che kulugula ko no jamaatu kono arabu kanyu ma foli a misranga tani mala de singa singa dongli sebe o chero tundo arabu kala kon
oka wajili langole ngandale memina yini ga madina foga mo bula kashila apiso la kusobe ani ga jagwa kashi rage apiso la kusobe yini ga amadi ay ango be war nyini ni muso nyini wajulu we upumo sebe koroke ana bagri twali abakasim kasim sandugo twali ture oke weru wala galu anya kata be ko akata muso ko ay shibo mo daga sno ble du jarade fu kana oke ufana na kale do data ta andai nyeshila we wajila ngo we suru diga lo tabe kawn we kale ne dato ko ay kitane Abu Bakri mana ya iba ko ausado wala muso fana betlo Abu Bakri fana ayo fana kala ya musola jimini jamla fanga ngoni ni kunya ye ko ba ko yengalo yawa jimini jamla kala ni ko ya ko kala ngoni Allahumma ghafir li ummati Muhammadi warhamhum warhamhum mata ya ndigala ke hina ciraba mandori da aibe hina rila ila ajrumu ya fa aibe Allahumma ghafir li ummati Muhammadi warhamhum warhamhum mata kata bere Allahu akbar sanu ko tara Allahu akbar awal mau jebe tane awo kuno wula ayam baranyonya be wula forako Allahu akbar bono dala be na keta awo como wati do kuma do be nga fo kuma sira jaru nene ma fobi indara fo ba warate Allahu akbar ya me jenna ay de nera de ko maliko do be fo nera ka fo ko ma tigida como waddo mi sira faraka kuma do fo Allahu akbar kuma sira ka do ni ne kerata nene te abina ke lagale ni de wallahi tate nera de yake akira nera ni ahmadi ay Allahu akbar gada tara setanye kala kuno adenu ba ko fay sofla Nuruddin wa ka denga chema play amala dari ala ko gerska kuni ala ka duta fanga dumo ala denga fulay no sofla alebe jamaatu ka barala tara formation ke gana Nuruddin ni ray wat kene boloya menaya même misri ngona ala même misri wele ya bam misri wele ade to musumo furu la amelo beta be banta abagri tara ka dinu na tara ko musu kunu nga wala ndala mon ne ko debi de se famo kata abagri de jume mina se ga nyona ko ate folo o me ka joromi na ngo mole amada e wuli fatuya mi ni baraka nga keno nyetala anga tasuwa ni ngule ni afura mi na ongo lu ko se ga wanyona ga ya amada ko abitara jume bi fem barama ke falo nga ba ngono ko bana ala ka la dala mo ko bi de nyoma kata ko en ala che ne ne reka baraka tuwe na fara ko mi na ne ko ba ka de sawla amade utami ko mo misaka fato ya mini o de bitani dina na mala deli fato ya nga segi kana fato ya nyata la blene akone amada de nana no mari ngona afata andane fato ya ine ngele be wono ko fato de fomi jiran blo ngoni tamashe wanyire bora minuna afaya wani bayanga ko fato atara de jomana na mana ni chamuye gana go no wala mana na kulo toy
ko ma ye go anga folo tay faka feno de fo wonda po ki da jabala fa ban be ba abe ni fomo nyira ba do fana be ka fo nga bayan ba ye wakiyata ye bismillah te bal mam zo dedo ande ga ga toy o ande ga ga toy de wa nana ye sebe do koy benga madu kere kere yana do benga na benga yele ni mati trawre no ya furu to yan la do de be mina no fe be fato o fata no ne joli keta maligono benga era la bana ka faranga fato ala karmo ya gara fato do e ale denga musa o gara fato do e nu trawre mi na be ngamo lu ya ni bajolo lu gara fato de nu nya ango ukala atoidi alu fu baw taw nega so tey moto tey mata moblimo sabara jurubi tige anda wato be yabre mate amba angruga ta do zina katla ta madam oh no moblimo fo mebe o bise ka on banjo law ama dem na chore do wo fatay ne ato misri mlabi wo fatay ne ato aw bunu ni amne abayabi nga aw ye fatay mla misaka missionnaire mun dara kala ke gana burkina dora da barka fatwa mi ya bla kata burkina gana na tara fatwa mla e kana ni civilisation ne anglikane ne de ni barabana na mata fatwa inda kana baratike aru yodo aw ni alaje bare mata ni fatata wati tanate majnun o fara la kada o fara sabo ya banga bo tre ko kaga clown break kata ka bito kala ke kada fataya bara dige out la kana fataya bla akara wazi siri abalba du nyumata kandla fo nyumata bara bana sabo so mana nai ne be sabo mi yaka ne tano de ngaru ya do awni ala che zabati rik ko fie mi mbala fie tara fie bora pe am jura le mara kanata chemi ngabani ko flani ana bagri ya abul kasim sanu no lianga kala ni volowi ambole pakistan ale adam muaz ana abul kasim ture ani wedrago burkina abdal ay abla wedrago ta ay abla wedrago ta ni fanga warare ni abdul karim wala abdul karim ale be yendo ngani ma fly krengara yana ma sakaram go do bunya buka wajuli kala bawdu muso bu no fe na fo bu bey abla wasmina abar sanu mati ngo yo bulubo bela ka bo madara karam go yawla ka wajuli na fo jini wajuli nabla kanu shi ano fe dugo kana surasia finido mandika surasia kad lagi do anno fe umabla ko ta su dabamu o foto de se ka barake no foto samana ka bara bana de ngono bo fayna ala te namara to amadele ka dine korota o ma hagli sigi très insurubulu abara lesi o ko muslim mawdu ko vola ko be fayde aql ka ya kam nahi ke hagli tigo très insuri le très posé ko out se ka go barake aw ma bakli le mo tawla foto kele le se ka aw ma bakli vola ko be fayde maksud mira pura ho mil jaye muje toydi diwani do fatofla neno soro nek muslimo do ka barab nga hakil ma bakele ko se kan ka barake wallahi ay tiempo iteseu ebi ko fle bi nye fle so ga fini ama passé a durata patron no itese anga barabla iteseu nu mi nyina bo yi pen ni ko bo yi fere kala mo ko alamano ko mi sufu frasna ka ke ka ta jabi ke ka me shi noro ko la ko fe ko ya alama e lu fra ya da ko taw alamano mi nyina bo yi re pen ni ko
fini dali fana bino ko dina yere bara fe go korta gi ka fini kolota ko barbare la ko gara subiyo gara la mai la fana tunga ko taw no fana ta magale be subhanallah ko lagi ka be adlale fana be amma yin Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi ala ka hina Abubakar sanugola ala ka daro suma setanye se fo etanye so furla ka fuli be ya daga fula Nuruddin ka fuli be furumuso kulwala muso ka fuli be nga ayra wulu ba fla bulu so noy wallahi awulu ba be Abubakar sanugola ba bulu so noy abi abi fe be gaire ka ba wulu de awulu ba be ya hakka ale bade doni akabna sumalo laba kaya ale duna sibiri mi melondro ale duna sibiri Abubakar temena kari abla sirap burgina sibiri Abubakar temena kari ala ya wele de kunu Abubakar tarado kunu dibitera Abubakar temena nga koroke duna sibiri adoni melo ode duna abora londro kana dira abina msoro balla je ka ngolo toge wala ja abina koroke do shudo wala ya kete ko be ala ka kulla belo abla sanu aywa ina na be mi yo de ala de wile kana benay yere koroke ta da kabru kono aywa diwi bulu sare o ma flani de hundura ala tan koroke adume era dume kom soraba beide ngakli twana ya mata kutu burgar jamaatu anga fuli babbe bo kaw anga fuli baye dedu kaw anga fuli baye dori kaw anga fuli baye ay dori ke ko to be ay dedu fana ga Abubakar en bete siga so aka Abubakar sanu tara bo ko aka Abubakar sanu tara kono wari anga Abubakar sanu tara yin ngali tebi bode biga kadda kur yow hoyti laba taha waqta rt babe telefon ke sumete kan ga anga fuli be bela jele sundiga wati re usra kaba akon gara sungolo doyna anga mufasiru sulmana rufana o tara on zongolo ibana sanu tale fle sungolo do wure be kana de matala ka koy jugoro de do ga abe mari ga bara law anyo de fo min sulmana nona kana taranya solo jeni min ba nona tasilla ya o fana tara ina sama ke ya fe ay bae Allahu akbar anyo mi bom shere aman sigo de ga amisa kungowa misnerita sayorodo amisa kungowa misnerita sayoro kilindo no kayanga miriyai do so ba mbowa on da yala ko de anasa kungowa misnerita sayorodo anasa kungowa misnerita sayoro kilindo Nerita sayorodo anasa kungowa nerita sayoro kilindo bara nyende cero tara sirigi dumia tara anu le pak sange nyobe abe missionary cero bita domi nga fana karande ne wa atra me wajul la 15 ga shufate ciro na fa ko o musoro chawra bautara du jira go telefon ya ko ciro tara ko Allahu akbar ana fo ina ciro ko musoro chawra bautara ala fara ko Qur'an be ala Abubakar sanu ko na tabe bo jira tara nyawo ga jere kada ka fa ku ye samurga kala nyama do fura jugu kole che koro mengo na tabe ba fo foi dirta chiro gona fa ko mai sigaro be trajbil mo amna ma ni man nun de ba ali bi ala ka bella ba ni ami jaro mimi boy ay yelama namma yelama ala tande meta ala tande marato de me abina fo ambul de ma diblo kat la ka jamba anda ci koy dinati tata anti se ka kene chita
ne miri photo groupe min dura ne no fe ne borane photo mi kana photo mi nundu nan no fe alay bara mi gawmulo amme ka taya kata nyeto la o ke bala blede foite photo ablala train sira be je kalama be je ni ngala je kalama ini ala je ni ga je be kalama ko banaw abanaw ita kele min ngala ke eske ol halaw bilawa whether equity engineer fadobe che milieu fadobe sabe ira banga bare ngono pew itara wo fe ni dire mai kai ika ke gawai yoro tawdila nga eba fa ko vraiment i pare sausi abano wala ko jo yo tarane itka ka bare ngebli o nyela man difla ka ngam heru fa ala imam mahdi ka jamaatu imble ni ka fla nyai banya khalifa sena bolo ye anda ible de woni anga wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam ko ala ga hinena mina toydi abakar sanu ibrahim sako aywa ko be fana mufassir do yo samare sungalo be kana sungalo ame do ke kawa do ke toydi anga sabai ko me era yinyana me ga dabra do peka do ke sanu alhamdulillah anga missioner koroba naku imbalani be kumba do ko bakar asan sanugo naka ay jalsa chamanga ñom fe bamako ya ka damne 2014 euro nuna ko na ci 2018 19 euro numa ay pege mali kona ngala ka je alhamdulillah ay wati jange ay pege fana nafo ara ko umar bazu kulubali ñu fo cuka mina bamako siga seguti santi saye aya be do inshallah sazi ko do ke angoni ay do min ke amba wasa dola ambela dili aywa alira min bambulo sa ambela dili ala ka shini kena danama albi wasa anga si sungolo chamana ka qur'ana nyefotan chugula inshallah minu dalanya mi do ku ala ka hinawla ala ka yafoma amin kismi ala ka ndoya am ta jemme ala ka ndoya ala ka nyira nyanga tadu ananga leme ba bela jeli ala ka shijan kena dam bela jeli amin bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sako nin to anye tafsiru kene kambi inshallah taala amma kunjeni yoro ina amera jura boy femu lame ba bela jenen fo ame bobo befu ka ñini ala fe anga bamato in abubakar sidiki sanugo ala ka yafa kama ala ka kabru noro ay barabba min ge dine kono amba ñini ala fe ala ka kay saray ala sonama bi 21h30 amna ñon soro inshallah taala mamnu makobe kramola absa wule ke 76 30 27 33 sini bi ngali ko blaka baraba wala toro ko bina bal inshallah aywa inshallah me befo bita ko namba nyukrisa ni mam mako kramola absa wule ke 76 30 27 33 wala ma 77 86 78 53 na wule ke na ani kramo bi nyon zoro inshallah taala me befo bi tafsiru kunjera ni deka ala ka la jarabili baninga no anga kramo bayin mufassiru bayin abubakar siddiq sanugo aleka fatuli kama nga juru masiga labla bi mais bi suina 21h30 ni ala sonama amina nga juru labla munu ma fe ka foli ke bebe donga foli ke inshallah taala amemtia mo fo mama sole me anan wati na maw bela jenen fo ama fo wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.